Yesaya 60 umurongo n'uwa mbere. Bibiri iravuze ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Sema haleluya. Amen. Abami ba mbere ibice ni bitatu umurongo n'uw'19. Bibiri iravuze ngo ariko nijoro umwana w'uyu mugore arapfa azize yuko yamuryamiye. Matayo 25:6. Bibiri iravuze ngo ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke tumusanganire. Jina la Bwana libarikiwe. We give you all the ndagira ngo uyu mugoroba tuganire ijambo Imana yanshize ku mutima. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ndagira ngo tuganire hejuru. Ubona n'abanyamakuru bakunda no kuzandika ko mwaje ba kameramene nimba mufite kwandika ibi mukazabyohereza isi yose muze kwandika uko naje kuvuga. Sema amen. Amen. Sema amen. Hallelujah. Kuko nivyo vyiza. Ndagira ngo tuganire hejuru y'ijambo hejuru yo gukanguka. Nuza kwandika mwene da uze kwandika gukanguka. Uzoyibona zose, uzoyibona wese azamenya kuko twaganira hejuru yo gukanguka. Gabanya volume ya sente. Harageze itorero rya none rikeneye ububyutse. Bwana sifiwe. Asifiwe. Kandi ububyutse gutegura umugeni wa Kristo. Yego. Bibiliya ivuga ngo Yesu araje. Kandi ageze ku irembo. Abahanuzi ngo baramuhanuye, baramuvuga, ndetse kugeza n'uyu munsi abantu barimo kwibaza ngo ese wa wundi abahanuzi bahanuye ari he ko ataza. Ariko Bibiliya ivuga ngo Yesu araje kandi ngo azaza igihe abantu batamutekereza. Yego. Bwana sifiwe. Asifiwe. Abantu barimo baravuga ngo ni amahoro. Ariko ndagira ngo mbabwire uyu mugoroba ni igihe cyo gukanguka tukitegura kuko Yesu ari hafi kuza. Yego. Yesu ahimbazwe. Amen. Dusomye aya makuru Yesaya yaranditse aravuga ngo haleluya. Oh haleluya. Hallelujah. Byuka urabagirane yawe usinziriye we. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uraje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Ariko kugira ngo bukurasire iyo mirasire kugereho nuko ubanza gukanguka. Amen. 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 Kandi azakanguka umuntu wasinziriye. Haleluya. Hallelujah. Ndagira ngo tuganire hejuru y'ibitotsi byo mu mwuka, abandi ibitotsi bisanzwe. Ibitotsi bisanzwe umuntu araryama agasinzira akagera igihe akangukira. Ariko ibitotsi byo mu mwuka iyo wabisinzira hatabaye ikanguro ry'Imana, gukanguka biragoye. Amen. Ashobora gusinzira yambaye neza, aberewe yambara imyenda igezweho, ariko asinziriye ibitotsi byo mu mwuka. Ashobora gukora imirimo yo mu ikanisa yose uko iteganywa kose, ariko ari mu bitotsi byo mu mwuka. Ariko ndagira ngo uyu mugoroba humvikanijwe mu mutima wawe. Amen. Bikangura ubuzima. Amen. 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 Amen.
twasonye amakuru y'umugabo y'abagore babiri. Yesaya ndaza kwigarukaho. Aba bagore babiri ngo bari indaya. Amen. Amen. Bari indaya. Ngo bari batuye mu nzu imwe. Nyuma yo gutura mu nzu imwe ngo umwe arabyara. Ngo amare kubyara ngo asiba iminsi 3. Mugenzi we nawe ngo arabyara. Hanyuma ngo baba muri iyo nzu bombi bafite abana. Haleluya. Haleluya. Hanyuma icyaje gutangaza umwe ngo ninjoro aryamye mu gicuku ngo aryamira umwana wiwe. Halo. Aryamira umwana ninjoro mu gicuku aryamira umwana we. Hanyuma ngo abone ko umwana we yapfuye kandi bombi bari muri size imwe bari mu kigero kimwe iminsi 3 babara abana bangana. Ngo araza buke wabasinziriye ngo afata wa mwana upfuye aramuzana mushyira mu gituza cya wa wundi ufite umwana muzima. Afata urya muzima aramujana ashike ngo amushyira mu gituza cye. Amen. Amen. Hanyuma icyaje gutangaza none wa umugenzi we wa wundi umwana we wari muzima bakamumwiba ngo hari amasaha yo kuzuka konsa abana. Halo. Halo. None ngo aje kuzuka konsa umwana ngo akore kuri umwana ngo yumva umwana ntarimo arahumeka. Harabwo siniki byagenze gute? Byagenze gute? Harabwo ngatere ko nubwo bimeze gute ariko uyu mwana si uwaje. Halo. Uyu mwana si uwaje. Ariko igihe yari asinziriye yari azi kuko umwana baryamanye ari uwiwe. Ariko ngo yicure ave mu bitotsi aravuga ngo uyu mwana si uwaje. Reka nkubwire. Haleluya. 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 Iyo twakangutse iyo umuntu yava mu bitotsi azamenya ko ibyo afite ari bizima cyangwa ko bipfuye. Akamenya ngo ibi ni ibyanje cyangwa ibi si ibyanje. Amen. Amen. Abagerageza kukubwira ariko iyo wakanga uzuvuga ngo mureke ibi Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Maji mpaka bombi ari mu nzu bombi ninjoro ngo bararuha neza ngo buraca mu gitondo. Ngo buce mu gitondo baraga sasa. Turi mu bagane. Mwami muzo. Jina la Bwana libarikiwe. Unikiza jina la Bwana libarikiwe. Kandi haleluya. Baza ngo imbere y'umwami Salomo. Nasomye amakuru ya Salomo umva dukeneye ubwenge. Amen. Amen. Dukeneye ubwenge. Habe nano kuruta. Dukeneye ubwenge. Amina. Amen. Dukeneye ubwenge. Amen. Amen. Kandi tubisaba kuja kuri theology. Dukeneye ubwenge bw'Imana. Jina la Bwana libarikiwe. Ngo basi imbere y'umwana ngo bashike umwakavuga ngo uyu mwana upfuye n'uwa mugenzi wanje. Undi nakavuga ngo uyu muzima niwe wanje ngo baje impaka ndende. Ariko reka nkubwire wari wabyutse mu ijoro yitegereza ibitari ibyo yaza hamya neza umwami akavuga ngo uyibye aribyo byose niwe nyina w'uyu mwana. Umwami atokisa mwagi impaka ndende kandi mpamvu gukomeza kuja impaka ndende muzanira imbuga itanu. Haleluya. Haleluya. Noneho ngo barayizana. Ngo bayizane ati sasa tugiye kumuca. Noneho umuzima wapfuye ga yapfuye. Jina la Bwana libarikiwe. Noneho uyu muzima usigaye mureke tumugabure. Noneho umwe atwara igice kimwe undi atwara ikindi. Nuko noneho wa undi nyina w'umwana nyina w'umwana ati mwokagira Imana. Sinobona nk'umwana wanje apfa. Ahubwo mumureke amujane. Namara gukura azomenya nyina. Haleluya. Haleluya. Asota. Wa undi kuko yarazi ibyo yakoze. Ati tafazari mwatinze. Mumugabure.
atwara igice kimwe nanje ntwara ikindi. Umwana aravuga ati ibintu byarangiye. Nyina w'umwana n'uyu nguyu. Amen. Agira umutima w'imbabazi muri we. Amen. Amen. Agira umutima w'imbabazi muri we. Hari abantu bazaje no mu masengesho, kazumva amasengesho arimo arasenga, karica abantu kandi yaje gusenga. Ndaretse kumva umugore umwe yaza amasenga akavuga ngo umwice, ngo twamukuye ngo mu cyaro, ngo tumuzana Nairobi, ngo none dore ibyo agasuzuguro yatweretse. No, ndibaza uyu yaje gusenga, yaje kwicira abantu ku musozi, zagenze gute? Iyo wakangutse ibitotsi byo mu mwuka uzugira imbabazi. Amen. Ariko iyo ataza gukanguka byari byamurangiranye. Mugenzi we ari kwama mucikana nuko bikaba biragiye. Uzi ko benshi kubera ibitotsi byo mu mwuka tumeyibwa, twaribwe. Abantu bagira ngo barashafite bya bindi, agakomeza agasirimba mukagira ngo kumbe ameibiwa. Lakini Biblia inasema shika kile ulicho nacho ili shetani asije. Amen. Asinzira ibitotsi byo mu mwuka baribwa, kajobora iraza ninjoro baribwa, arasirimba amaguru ndagira ndasobagaye. Ariko ameibiwa. Ni wakati wa kujua haki yetu ili tuirejeshe. Amen. Hari umuntu wibwa amasengesho kwiriza kugagenda kugakambuka agasigara nyine mu nyamasengesho ntakigira habe. Kandi iyo wibwe kwiyiriza mu buzima bw'umukristo nibyo byo kurya by'umukristo. None umara umwaka ukwezi nta munsi n'umwe. Ese wowe ibyo byishimizo ubikurahe? Haleluya. Haleluya. Umeibiwa. Ni vile tu hujajua. Hujaamuka. Lakini ukiamuka utajua kwamba umeibiwa. Amen. Yari icura nabwo gusubanje. Ndagira ngo uyimugoroba wicure. Ucekinga ibyo ufite. Nimba bikiri bya bindi. Nimba bitari byo. Bisubize nyira uwo bigize. Yesu yatimugani aravuga ngo umugabo umwe yari afite umurimo. Wabe ninjoro atera ngo akumanywa ateramo amasaka. Aragenda umurimo urakomeza umurimo w'umurimo. Ngo buce ninjoro ngo abantu baryana umwanzi nawe ngo araza afata urukungu arubibamo. Ngo buce mu gitondo ngo bicure ngo barebe bakabona harimo amasaka harimo n'urukungu. Ngo bandi baza bahingirira umurima. Tese databuje no mu murima harimo ibintu bibiri, harimo amasaka harimo n'urukungu. None utwemerere tugende turandura aya masaka uru rukungu kuko ruratuma amasaka ataza kwera neza. Yesu arababwira yaza bacira umugana nyiri umurima aravuga ati mwanze mubireke bikurane isarura bizovangurwa. Amen. Amina. Icyo Yesu ataraza sakabemo mushene utakavuga ukuvuga ngo none ukuvuga ngo afite antene ikije cyose network yose ikije cyose abagize nabi abagize gutya abagize neza nuko biza bihora bihindagurika. Satani yarakuvangiye, warasinzira arakuvangira, hako ni igihe cyo kuvangura. Sema amen. Sema amen. Amen. Ugusinzira habamo ingaruka nyinshi. Ndagira ngo nkazingahe imiti yanje kiragenda yingereza. Jina la Bwana libarikiwe. Iyo umuntu asinzire ntazabona akaga arimo. Iyo umuntu asinziriye
ntazabona akaga arimo. Hari umugabo umwe witwa Mukristo mu gitabo cy'umugenzi Bibiliya iravuga ngo yasanze ngo yarari kumwe ngo asanga abagabo batatu baryamye ngo iruhande rw'inzira. Umwe ngo yitwa Ruhangara, undi yitwa Bute, undi akitwa nde, ni batatu na Muswa. Abo bagabo Ruhangara aramubwiye ngo ikibindi kiza giterwa ku ndiba yacu. Muswa aramubwira ngo nta kaga njewe ndi kubona hano, nta kaga. Bute ngo aramubwira ati reka mbanze njewe nsinzireho bukeya, n'ubundi haracyari na kare nti buracagurikana. Tazabona kaga kamwegereye. Yesu ahimbaze. Tazabona kurubarira nama, ntawazabona. Jina la Bwana libarikiwe. Namahoro. Reka dusinze sara bora. Ariko haka niko. Iyo mutari mu bitutsi tazabona kaga kamwegereye. Kanguka kugira ngo ubone akaga kari imbere yawe. Yesu ahimbazwe. Amen. Yesu ahimbazwe. Iyo umuntu yasinzira ibitotsi byo mu mwuka taza yumva amajwi amukebura. Amen. Amen. Amina. Amen. Biravuga ngo ibyo babikora nka kwihorera. Yesu ahimbazwe. Amen. Nikirize Yesu ahimbazwe. Amen. Iyo umuntu ari yasinzira ibitotsi byo mu mwuka taza yumva amajwi amukebura. Taza shaka kushughulika na mambo yako, wacha kushughulika na mimi, achana na mimi. Iyo umuntu ari mu bitotsi byo mu mwuka taza yumva ijwi rimukangura, rimukebura, rimubwira ngo iyo nzira urimo irimo akaga kenshi, siyo. Amen. Amen. Amina. No MUMATORERO bisigaye bija kugera umuntu akavuga ndarisohoka. Sibona MUMATORERO ndi wacu. Akana izi ni ingaruka z'ibitotsi byo mu mwuka. Timubirebere kure, timubirebere mu mirara, timubirebere he. Ni ingaruka z'ibitotsi byo mu mwuka. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Taza yumvijwi rimuca. Uravuga ngo reka ubusamanya akakubwira ngo wamfatiye warambonye. Reka impaka nde. Ingaruka zo bitutsi zo. Kanguka wewe usinziriye. Ijoro rirakuze burenga. Jina la Bwana libarikiwe. Icyo gitabo kiravuga, igitabo cy'umugenzi nakomeje gusoma kandi ndagikunda cyane. Ambwiye kandi ngo Mukristo ahantu yageze wari kumwe na mwizerwa. Noneho ubu bwari bwije ngo bubiriraho ngo baryama iruhande rw'inzira, ariko ngo baryama ngo mu gikingi cy'umugabo witwa Gihanda Bwihebe. Ako gatabo karavuga ngo uwo mugabo Gihanda Bwihebe ngo yagiraga umugore ngo witwaga ni Nyirabyiringiro bike.
hanyuma ngo nijoro basinzire bari mu bitotsi barimo baragona cya gihanda ngo kiza gukora patrure kiza kugendagenda ngo gishike gisanga abagabo babiri basinziriye ngo kirabafata gishike kiravuga ati nimwe mwaje kunkandagirira kwanza igikingi nimwebwe muri mukuza kunyiba. Ako gatabo karavuga ngo kirabajana ngo gishike kirabafunga ngo kibafungira ngo mu kazu kanuka. Umugore wacu warakibwira ngo aba bantu ugenda ubakubita inkoni. Amina. Buri gitondo bageze bazukira ku nkoni. Noneho ngo biza kugeraho wa mugore nyiravyiringiro bike warakibwira ngo sasa genda ubabwire biyahure. Amen. Amina, amina, amina. Kiraza kishikira ugati ngombaga kwiyahura kandi ngo ntibageze barya babona kirabakubita none ngo bageraho baravuga ati none zacu birarangiye igengo bari muri ibyo. Sema haleluya. Bikize kandi haleluya. Mu Kristo ngo bari bigeze ngo saa 9 z'ijoro noneho baravuka kuko ibi bira kandi cyari cyababwe mu gitondo kirazuka kibarangiza niyo appointment bari bafitanye nacu. Oche muri icyo gicuku ngo amare gusenga mu Kristo bakora mu ikote ngo yumva harimo urufunguzo ngo rwitwa bizasezeranijwe. Amina. Amen. Atera hejuru adatewe uzi ko iyi minsi yose dufite kano kaga uzi ko mfite urufunguzo ariko mwizerwa amgateko sinzi izuba wibagiwe ibitotsi biza bitera kwibagirwa ibyo Imana yakuvuze. Amina, amina. Yibagirwa kuko Imana yamubwiye ngo nzabana nawe niwaca mu muriro nzaba ndi kumwe nawe niwaca mu mazi menshi nzaba ndi kumwe nawe. Haleluya. Amayibagirwa ayo majwi yose akayibagiza akumva kuko ivyo byose birangiye. Ndagira ngo wongere kandi wibuke ibyasezeranijwe bizaguhesha kuva mu bitotsi bizaguhesha gukamba no kumenya yuko iwacu ni mwisho. Sema haleluya. Haleluya. Funguzo bwira mugenzi wawe ngo wisakasa usaka umutima wawe ufite urufunguzo. Amin. Usaka umutima wawe ukore mu mifuko yose usaka umutima wawe harimo urufunguzo go kingu ukongera kandi ukabyuka. Sema amen. Amen. Muryango wanyu urwagirura kakaja yandabwiye bati biracitse wa mugore ngo mukubita urushinyavyiringiro bikati dore babantu baracitse kurya ngo bavuze bagiraga ingirwana y'igicu kurya ngo kibsutse kiruka kinda kubakurikira kiba kigwigicure kikubita hasi kirahwera ngo baragenda barata ngo bashike harya basinzire harya tabafati ngo bandika icyapa baravuga ngo muramenye aha hantu ntimukazahasinzirire. Hano hari akaga kabi cyane. Ntimukazasinzire hano hantu hari ikibazo. Sema haleluya. Sema haleluya. Amen. Kanguka. Yesaya ibice 50 ibice 51 ku murongo w'icenda biravuga ngo kanguka
imbaraga nk'izambere. Sema haleluya. Haleluya. Wamara urukundo nk'urwa mbere. Wamara ubugwaneza nk'ubwa mbere. Yego. Pawulo barazandika ngo umuntu amere nk'uko ngo yari ari ngo agihamagarwa. Amen. 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 Amuka uangaze. Maana nuru yako imekuja. Sema haleluya. Utoa uraji. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. 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 Ariko abantu bibatse ibi bintu yabitewe n'iki? Isi we ndiyanza abona. Arabona gutasinze. Amen. Amina. Arabona gutasinze. Yumva sinzi nyina basinze. Ntakinta bari marawo. Bitera kwica abana bo mu mwuka. Amen. Bitatu zo mu mwuka biza bitera kwica abana bo mu mwuka. Wabantu n'abana bo mu mwuka batabo mu mwuka ariko bo mu mwuka ntabo barapfuye bishwe n'ibitotsi uzumuryamira agapfa. Haleluya. Haleluya. Usumuryamira agapfa. Ukakomeza kwicarana ukavuga ngo uracyari wawe. Samusoni ngomaze kumena ibanga. Sema haleluya. Haleluya. Tumupe Bwana utukufu. Iyo abantu basinziriye ibitotsi byo mu mwuka bazabashaka gusa n'abandi, bazashaka kumera nk'abandi, bazashaka kwitwara nk'abandi, ariko menya kuko utameze nk'abandi. Yesu ahimbaze. Yaturemye mu ishusho yawe, turi abana b'Imana. Ndumwihariko, ndi ikinege. Amen. Amen. Ndi ikinege. Arakina ati nomera nk'abandi. Naje nomera nk'abandi. Ngo kugeza igihe neza avuze ibya nyuma. Derira yamavuga ngo nukuri. Yamatuma kubisira kuba Filisti ati muze yambwiye byari biri mutima we byose nabimenye. Iyo ukiri murakina Satani azabibona akavuga ati aracyaga utara bado wajatoboka bado wajamaliza. Wagera ku kanyuma indunduro ya nyuma agahita amenya aho yabirangije. Yamabwira abafilisiti ati muze niyo nkuge ya nyuma. Kuko yageze ababwira ati nimuze baza akama bishaka bakamuga atari ko kuza utubesha uri mukumbesha buri munsi uri mukumbwira ibintu bigahinduka. None mbwira ngo amubwire irya nyuma. Samusoni ngo barazi kintu bamaze kumwogosha rero arongera kandi iyo zamaze gupfa neza Satani azasigara gushinyagura kugira ngo yo ngahe kandi ongera kandi wazubwira gushuka ndabumva basigaye bihagararaho.
Bwana sifiwe. Amen. Munyikize Bwana sifiwe. Amen. Hapo ngochokora kamera kana. Aravuga ngo Samusa ibya birarangiye. Ngo gire guke. Akasikia mambo imeisha. Ngo ari kunkumbura ngo agira ngo ni nkambere. Ngo agira ngo ni nkambere. Kumbe zararangiye. Zaramurangiranye. Ni wakati tena wa kuburudiria Bwana. Ibiraga ngo ni munyegere. Naje nzabegera. Sema amen. Amen. Kandi mukindi na mimi nitawakaribia. Mbere utagushirwa ikintu. Iyo wegereye Imana uza wibona cyane. Ariko iyo uri kure iyo ukomeza guhunga Imana uzubona abandi. Uzubona abandi. Iyo uri kure y'Imana uzubona abandi. Ariko iyo wegereye Imana uza wibona. Kuko Imana ni iki? Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Tuzuhora utunga abandi agatoki uza wibona. Paulo yaranditse aravuga ngo nzambo nkomeza kukwirata intege nke zanje kugira ngo imbaraga zirusheho kuza. Amen. Amen. Amina. Amen. Iyo wegereye Imana, iyo ufite ubusabane n'Imana, iyo wakangutse ibitotsi byo mu mwuka uzukomeza kubona Imana. Ariko ubunyine gitangaje kandi giteye ubwoba. Abantu bunyine umuntu asigagira ngo arabona akabona igihe. Yagira ngo arabona akabona amapepo. Ese naraje ariko ndimuzoro wa mukaba amapepo. Muri mukubona gusa mukabona shitani gusa. Ndimukibona Yesu. Haleluya ni nyuka ya kugira gusa mwirangaza itorero. Itorero rikomeza riba mu bitotsi cyo gusinzira. Imana we nigihe harageze ngo ukanguke tubone Imana. Amen. 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 Chaba yakaburusa babona. Koma. Imisatsi y'umuntu ngo ivamo. Mwumva Imana. Hey. Abantu bakanguke bumva Imana. Babona Imana. Yego. Imana we. Icyanyuma ngiye kurangiriza sema haleluya. Haleluya. Uzamuri Imana ibiganza sema. Uzamuri Imana sema haleluya. Haleluya. Unyine no iyo ugize nk'icyo ukora mugenzi wawe. Ubona gara abayumbe bakagushira ikese ngo bagushambure ni ibintu bikomeye. Reke mbabwire. Zo ni bitotsi byo mu mwuka. Amen. Wabantu benshi bafite akesi ngo barabavuze. Sema haleluya. Haleluya. Sema haleluya. Haleluya. Kanguka. Utajua yaliyo yako na yasiyo yako. Sema amen. Amen. Sema haleluya. Haleluya. Jambo ndangirije. Ibitotsi biza bitera kwibagirwa iby'agaciro kawe. Atukuza. Amen. Ibitotsi byo mu mwuka biza bitera kwibagirwa iby'agaciro kawe. Kuko turi uw'agaciro mu maso y'Imana. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Icyo gitabo mureke kirangirizeho mukristo ngo yageze ahantu noneho wageze ku musozi biruhanye. Noneho ngo hagere hari ahantu hari arateganyije bari basubatse akazu ngo kukurukirizaho ngo imibiri. Iwe ngo ashike wakarukirizaho umutima. Noneho ngo arasinzira ngo yari yagenze cyane. Kurya ngo bya bitotsi mutwaye noneho ngo yitera hejuru ngo umwijima ubaye. Aravuga ati nabiciye ibintu biracitse. Noneho ndacagenze runogenzi gute. Noneho ngo abaduka yiruka ariko ngo yagiraga ngo umuzingo w'igitabo. Sema haleluya. Haleluya. Umuzingo w'igitabo ngo wageze umuhumuriza mu rugendo rwiwe. Yahura n'ibyago ngo akawubumbura akawusoma. Haleluya. Haleluya. Kugira kiza kiguhumuriza. Uwanimika nk'abumwami w'ishyamba. Dibata.
ariruka warenge noneho ngo agera ahantu wahura n'abagabo babiri sema haleluya bari bakimiranye ngo bari bageze ngo ahantu noneho ngo hariho ngwintare kandi ngo mu rugendo ruja mu ijuru izo ntare ngo zari zihari zari zo kugira ngo zigaragaze abantu jina na Bwana ribareke noneho bahura n'abagabo babiri arababaza se ko mukimiranye mwiruka ko muravaye mukaza ati twaza tuza mu rurembo Siyoni ariko hano imbere tuwabonye akaga gakomeye ati nawe nimba ugikunze ubugingo bwawe nyamuneka garuka dusubirane garuka aravuga ati ntimurambwira ibinsubizayo mwanze mumbwira amakuru neza sema haleluya sema haleluya yasinziruje wese azamujana ashatse hose zorebe nk'umwana ugira ibitotsi byinshi tuzumukura ku gitanda kimwe ukamujana ku kindi haniga yasohoka ugasanga yacuramye nuko abantu bo mu bitotsi by'umwuka bameze azacurama azatambama ntibaza awerewe kangi ntibaza basobanuka aravuga ati ntimurambwira ibinsubizayo mumbwire neza niki aravuga ati sasa reka mbanze reba icyampumurizaga ngo yisakasake mana naragitaye ngo aricara ararira araboroka aravuga ngo ariko ibi bitotsi bibi waribuka amen asifi ndagira ngo mugoroba wibuke ahantu wasinziririye wongere kandi utangire urugendo rure ndarangije sema haleluya ngo yamakimirana ariruka ngo aja muri wa mpinga y'umusozi ngo aja muri kakazu ngo ashike ngo arawubona ngo arawufata ngo arawusoma ngo ararira aravuga ariko wabitotsi bibi cyangwa uyu mugoroba kandi wongere kandi tekereza sema haleluya urimo kwihagararaho gusa ariko wongere kandi tekereza watariye hari ahantu watariye nubwo ufite inshingano nubwo ufite impano ariko hari ahantu watariye amen hari ahantu watariye waribuka arahasubira aragenda aza kururangiza amahoro sema haleluya nageze n'ahantu Apoloni ngo bahure n'Apoloni amwibutsa bya bitotsi yasinziriye aramubwira ngo ndibuka kuraje y'ubundi ndibuka ko wasinziriye ndange wa umuzingo w'igitabo ntiwasinziriye mubwiriza ati narasinziriye aho tiwaguye mu isayi narahaguye tiwagiye kwamwikisha amategeko narahagiye kugira ngo byibuze ubone inzira z'ubusamo agaragaza kugira ngo amucanga cyangwa ukirisa aramubwira ngo umwami wanje yarabimbabari sema haleluya iyo wibutse umwami wacu azatubabarira sema haleluya ongera ukanguke ongera igisimba cyo kizagaragaza ko wakangutse oya iyo umuntu Bibiliya avuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abari cyane migisha bizakira bibisi utari byose bihindutse sema haleluya sema haleluya Bora aranza aravuga ngo ngusinziriye we ngo kanguka Kristo mwabona kwa kumurikira aravuga ngo mucunguze ngo buryo umwete ngo kuko iminsi mwari mibi dangirije aho twasomye Matayo 2:25 ku murongo wa 6 hari abakobwa ngo 10 batanu n'abandi batanu kandi bose bari abakozi b'Imana ariko batandukanijwe n'igicuku sema amen batandukanijwe n'ijoro mu gicuku ngo kibe induru ziravuga yego no ngo barasinze ariko bamwe basinze bari tayari ni ahandi Bibiliya ngo sema haleluya tuzapfa twese ngo tuzasinzira hari umunsi tuzakanguka kandi tuzokanguka ntituziringira sema haleluya urusaku rurabati muko araje ni mukanguke
abari baryanye n'umukango bose barakanguka zaje gutandukanya ibitotsi byabo n'ababyutse bariteganyirije n'abandi bazuka batangiye gukabaka batangiye kugira mwaduhaye mwaduhigira cyo gusaba kibakirarana bavuga ngo nimuje kuyashaka baragenda ngo bagaruke ngo bakomanga ati sinigeze kubamenya ibaza abantu bari mu makutano bari bagiye gusanganira umukwe bari bamazemo iminsi baragiye ari cyo cyabajanye ariko ngo bagaruke bakomanga ati sinigeze kubamenya ningo kuba umushirika wa hano umunsi baje nko gupokeza nk'ibintu noneho pasiteri ari uhagarariye ibintu noneho waza kugati kandi uzutanga icacumi buri munsi Yesu uro muye family urwande witwane waza uvuga izina pi obabara wo kwambuka sinzogaruka kwa mwino kanisa siko uvuga kwambuka noneho pasiteri bitsika koze bitangaza haranyibagiwe igihe abandi bari kubona umusahada nanje haranyibagiwe no kwambuka sinzongera kugaruka aravuga ati nigeze kubamenya kandi twarakoraga ibitangaza kandi ntabwo sinigeze kubamenya nimukanguke Yesu ari hafi kuza sema amen amen Yesu azaza abantu azaza ibintu bimeze neza umaze gutura umaze kugira akazu umaze kubona abantu umaze kubona abuzukuru basigaye bagusekerera uruhande ukumva neza Yesu azaza amen amen Yesu azaza ayo mayitaje ufite akugoye ari ku mutima uri mukumva ameze nka kurya kwigisebe ukaza wumva urenda guturika ariko njewe byagenze gute umva Yesu azaza izo bintu zose bihari haleluya tukanguke kanguka uzi tukanguka mureke mbabwira izi ntambara ziri mu matorero zoshira zoshira noza kubona nkabona uri umuvandimwe muri Kristo Yesu ariko ndakubona nkakubonera mu murara nkakubona muri tukanguke twambara imbaraga harageze sema haleluya harageze urabagirane kuko umuco uraje wihuta uraje kugana kanguka Mana Yesu mugisha Mana bafasha kugira jambo